हेलो एवरीवन की खबर सकलोरे मैं इन्नति मिनिब्लग ले आपनालोকক स्वागतम और बहुत दिन हल भिडिओ बनवाई ना और या सकसन आहि आसो माने खगन गुरि माँ स्कूल आहिसे जेहेतु हेकारणे माँ ओचरले आहिसो माँ गाटो इमान और माँ गाटो भाल नहय कारणे मइও आहिलो किन्तु माँ आहि आको स्कुलत या सकसन मोचा काम लागि आछेहि और या माँ एके बहिसे और इटा घर पालोहि जेहेतु माने अलप देरि और किबा किबि काम साम करिलो और एतिया या सन्धिया हल जेहेतु और या मामा और मामी आहिसे छालजनी आहिसे लगते और सकसन रास्ताले गसे माने बा लगत छालजनी और छालजनी एटा दुटा मात फुटिसे जे शुनि बहुत ভাল লাগে শুনিবচোন দে কি কব তুই চশমা যে কি কইলা চশমা যে না চকু দিবিটা মাই দিয়া চকু দিবিটা মাই দিয়া ভালকে হাঁহি দিয়া চুমিলা দি দিয়া আৰু এটা দি দিয়া বাবা বাবা দি দিয়া বাই বাই তুমি জেঠাই ঘৰলৈ আহিলা নি জেঠাই ঘৰলৈ এইফালে চা আৰু মা আহিছে নি মা ক'ত আছে তাত আছে তোমাৰ নামটো জিলমিল নি জিলমিল আৰু মামি মানে মাহঁতেও কথা পাতি আছে লগতে আৰু এয়া চাহ তাহ খাই উঠিলে আৰু এয়া এতিয়া যাবৰে হ'ল মানে যায়গৈ বেছি দেৰি নৰয় যিহেতু আৰু আজিলৈ আহিছোঁ বাই যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।